Boyori ni muthuro yo munene ya Karibe mbene bachumiritie na kumenerio tongere bwa gavana Kawira Mwangaza muno ni untuba kwa thula munini wawe na rabo wite batitegeire mwana weta na mbere kuonu matharau ni gavana mama bakiaria siasa Franklin Karuti na Jacob Mantile bwite royo bakathio lunka wondi chionde chiembe bakiuthura ni maoni ya wananchi ro ntubo kenda bamenya makinyera bakayukiria gavana Kawira. Marion Karugi aina ribotie. Siasa atiatika munini wa gavana Mutuma Ntwethingia na gavana Kawira Mwangaza no sietete na mbere na riwa atongeria kuma wodi ni mwanya mwiri yo yembe ni basiumirite kumeneria gavana Kawira Mwangaza no ntuba kuinyilia munini wawe kukimenyekana Mutuma kinya obisi yawe ni riti obisi ne njaro cia county na wiku obisi ne cia tene itumia atongeria baba kuwa bote boka ota na Kawira kweya muno na kinyempala tokubo Mutuma no mbere kwithira kwingo ofisine Mutuma no mbere kwithira esuno ngare itwakirire antu bembe kwibara babuterwa itwakirire oringe baba inge bomba kwitha bakingwa kuma ngwenira baruta itwakire lakini thai tukira na tukuona tukuombwa na to wakato ture twarie on twatire Mutuma deputy governor na tureriri tembe omba kwithira kirungama kiogaibwa kekie thirikare county omba kwithira kiajira mwembe biawe akwingwa methenera kwa hivyo kambua atire kire governor wetu tafadhali ito kuromba kwa unyenyekevu na mwanka thai bila to akuromba to akwira atire Mutuma Ntwethingia ena kikatiba nae ena power zirombete kwithira ikatiba kwa hivyo intobirombete kwithira chunwa nombe kwithira chokerua lokora mwembe ni representation yoko angaratania kwa tweka bato tute represented ni yaka otomena ngabana reka otomena bato turi antu bamwe na uyo nyambene ninkonga mukono mutongorio weto makarina nararie mwambo mwa sana lakini nini supportanga ngabana nduru arento support nonto kwati akaela owetakaela kae kakumena muntu eto Mutuma kuthama ofisi ciawe ofisi ira ciare cia deputy governor kuma inya itare abamunya kuma ra bakireito ndaroma Mutuma na thanu ofisi ira batere ti wiku ofisi ete kubatara no ntoge aguthere na ofisi ekarangi wo batu tingo to anto banyambe na turetha tu iku mairia iba menerete kinye MCS baraba tonyete kampeni ya mama muno bareba kumembe no ntuba kwa metho mwana wa kathetuko akinyila swa ngabana asemanite nabo nabana ngambesa nikanda betho banyime kaba musupport kwenga Mutuma obisine nabo ndeba sietende bere bamenye mwanka thai nyabo tutinabo na kinyabo batiri obisine nya 2027 bamenye utekinywa mwaso getene tukana bange iteno tukwina bange basina nabo no tuba kwithwa babo bakwa banjunda sura wendie mwathani Yesu athiringi thate ko kaba ko ni mutonyo na mbesa kwa na boba tiwa kinyabo bateti wa ugia kuthwa boko support mutonyo kwa engwa kinyabo bateri obisina there bwa kitu na bwende tu bamenya mari yetwa kwa bato ngomena na msemani oro lare na MCS ba kaibara ba umete kwa mbesa barara sibake support amantu Mutuma engwa obisine na bwito bamenya botheni ba na mari yetwa ko bamenya batena mbati botheni nyabo bateri obisine na 27 basema nabo ba musiye ya weta ba wangiri bepte ira baero bo menyari wanansi babothurera wanansi ba mero ibakorera no ntote maendeleo bakuritira boreta bona ngira mbia bo musiyo kare akuritira mwanansi ngweka halwelu arithore tha kaitene okau nawe mwandiki munene wa kiama kia PEU Franklin Karote na mutongere Jacob Mantile ni basiumirite kuwa royo bakathiurunga wodi cionthe cia nyambene bambirite na cia yembe kuothorania maoni kiria kari uraba kwa kirimpatho izi nikenda bamenyeta lerera bakajokia kuona ni bakuonokia mwana wo Mutuma mandra mgavana to kwira atire we no raire mpaka iretha na chunyama kaneria kwa twegete thingithiga ringi na andre mandra mgavana turendro kwira atire mbere wikia Mutuma Ntwethingia anjoene na aru arukire no tumire ni kimburugo wa tetekeria Mutuma eyo kwethia urakira ito etherwe ni ntochio wa Mutuma ntochio na atomere kiraito aratokwa ana nape anto agwethro ntochio tumwa kwa ana nape ko Kawira to kuthoma na to kumenya we muntu muthemba uriku na tutekureka turi anto bembe kuma royo twenjirene to mathirigare ku na MYS no tumemutia no tumemuthamia obere itwethera ne abonjerene tukithetaira mwana wetu wembe no nto mundo namba 1 Ntwethingia antu bembe na antu banyambene menyani mutia na mutia no wetherie munya
antu bembe menyeni montho number 1 o twethingia ne muthamia na muthamia te wegembe centro na thamire gembe centro areta woka bore bau ni bo andu bara bakuria bakeita mutuma maoro rukire utuko na muthenya tukanjiria kuma ruyu kuthiurunke mbere onthe na antu bembe abagaibwa turi beba twe maoni yo nuntu bati maoni tukwenda tuminya antu bembe gaibagwa mutuma nengwe tuminyibagwa nengo nya batu tuwebwo bethora baruana kawira na thukitie batu na tutuwebwo. Kiripotera Weru TV kumembe Betawa Marion Karugi wa Kenyua.